result ka PPC ke ete men ke teachers of tumang ke mission nang tum na chin si school kulong ke private school to wrong private school ke to idon ke pilot tak salary ta compact pe nonang lipwa lam ham ada ke teachers sumta salary ko ka alo tu kalau je per month they are getting only 3000 4000 cheklo jon dan per month 60,000 4,000 sir government school along teachers get not less than 30,000 nang ke cheng mata 30,000 raklo ada ba khan paka ke plus isia bar ke il to muni to man ke awareness program kine SMC 290 labe mana flo duty chadam de to belong te ada SMC lo school management committee to see report apne plus nearly 42 crores nearly central government pen ba division la primary pen ME school hall lasi tangka ta nearly contract system pipe all funds goes to direct SMC school management committee to see lai nama additional classroom la pen ke ko partition la pen furniture ame mahla to masih lasi none praga bang ki meji fund la pen nang tumta ke arlengang se lo nang se lasi nang tumta na corporation kona teachers si kona si duty chiklam ke lalu ceklam ke belum tumta lah hai bang ke tumta action la nili mu apa ni kan ini suspend lah nili mu apa lo salah proxy teacher apa yang dosan mane pane appointment of teacher binong apa yang sedang jalan dia kalau lain ada komplain lah solam ni alulong lah si retain komplain lo naik ko non bang retain komplain abe jo ini pensi lah hai non nili alulong jo evidence to naik proof to naik lah pet ke komplain ang kilo kilo inquiry bohai panse inquiry bohai lo kilo de kalang lo report ang kilo kalang lo kilo de lake jo ko phanta ni tu lai ni nili mu phanta anda ni leke suspend bilo mate William drop sir itu lagi border problem lagi inter-district interstate da problem doki asa border solution bang border bang ke la puino jangan bang ke parliament jangan ke solution ke bang lasi ni tu da ke veteran training camp ni tu kan enong ne jo tap lahai ahok helam social media ke bang tap satu minuta ini karbiang long ta hai hedan ke nang tu chin kali megala nane hai na mai long consensus ke hai lok si ilong ke suri ini nang long do no ni libang ke suri ko ram strong ne suri ko ram bi ne mane long lason data si non sujurong para long suri shoksi non ane dio pani data ka ta suri shoksi de muduram lek the suri kreni ban si ke hai data boto nonoji de suri kre si ban si ke hai lason da si along tim da me ka chirong 50 kuno suri ke thom ba kai asuri yang se nori chatok bi puno hada ke suri hini suri ke thom le kai along elong of fiesta richard tok bi ban ke ramji ku ani ban kan to press media social media lo social media lo eta hada ban ke elong of fiesta remri da richard abi lasi karbiang long ara rat to long si kita tu labe karbiang ora to man di churu lo labe nang tu itu pan solar sai nang klaim paten ni tum ke ko karbiang ora long ke tangi pan ke klaim por je pan itu ke kuch non ke ni tum well ta kre ni complain no ta ta kre inar ke pakan klaim sina to lalong ta na ko ke rat ko ke chiti se tham war pen che no ki juna lan pen che no la pen ya kapre ka sayang dengan tame kapichu ne achi man se kenon ke MDC development fund ta local area MDC development fund lata 1 crore 30 lakhs MLA local area development fund ke 1 crore seta latum ke lang nain ke non alang li dorsing lo anga son ke alang li lang nain ke long truck a consensi lawan crore alang li ke puteran sango sutron ke hai ke lang nain ke la ke long sirkem la kep ta je lengan kai da konsi non emisi sia konsensi la ke aning hanga lingsi saya ling tak lelo aning hanga lingsi skim ta elo OPP skim la ke 1 crore 30 lakhs ke karjalo to mas konsistensi la ke ala kun tham pano la ke homos ke chelang ye kasi la son da kasi ye tum join list lemra petto ne ke diskam pro
pan je pan mon sam du pen ka sayang de ka pichu je pan pen MOS 2011 pen MOS 2021 la hini MOS ka pichu je pan tu mako la non darkness tum semedeng era pilot de tum Delhi dam chief minister mane te to che Delhi da dam isi pen ka pichu je pan ini dalam official tum sarkar official tum jong se kacu pangin no ko eng sai pi sita official la kam pineng don nang diolo sita tok jir ben senang pi ko na officer si ko da ka dam dem ame thang asa yang deng ka cheklem pi manin fan tok jir ben pino ma council ni tu mana pino itu immediate kan pino tu mana ko ben beten nang pino la so pen action and man ni ma tu theklo sar institution dona meeting si dona sitami ili tum non ketam non had recent HSLC exam sitami purante one of the worst district among Assam la sikopia keliap sido ko joni se la education sector nang ching protect la so ka ching to je ba ke la daga ban ke kai ta pula si aprang ye song atun ta right to education act 2006 and income parliament of Bazara free and compulsory education NCT guideline tengke tet ke pas atum si teachers mang appointment ingke non phong bang ke aprang bang ke da ke bang aban atum se itu niki quality teachers ka ve chale tet compulsory NCT guideline teng the long ter tet ke pas atum si teacher appointment pila la pen ke non ke professor lecturer manji belum ten net slate do bag nahi national eligibility test state level eligibility test la pen teachers eligibility test la lo dolo belum ten ke quality education kuntu la ape non mangi monsam dolo te the dimohoso ke la so prangsi monsam do ya takana ye nele ye non fisikar ke lo ma sik lang acha hada ke monsam do ya lo la pen ke hada ke teata bang ke puke cheng pen itu parliament long la so right to education act itu parliament long pass det pe na pike la tungi implement pe teachers appointment pike tet siklo ye tu bang mong da da ke chesong pik lang ye tet ke nang ne ja nang ne pin ne kasi non bang ke pen da ke NCT guideline tek dan long te teachers bang thongkep lo long te one teachers student bang thongkep lo long te bahini teachers bang sirkep dolo long te bang kidone including headmaster non ke laso ka fill up ye phan chu de to 800 plus teachers appointment bilo la se ke bang